Bok ekipa i dobrodošli u četvrtu epizodu serijala Čaj Review. Danas gledamo jedan zanimljiv biljni blend. TKNE ili TKNE ili TKNE, planinski raj koji je zapravo planinski čaj. Ali prije nego što krenemo dalje, nabacite jedan like, share, subscribe i u komentare mi napišite koji biste sljedeći čaj htjeli vidjeti recenziran. Radi se o čaju bez kofeina koji na papiru zvuči kao kombinacija za opuštanje i probavu, ali kao i uvijek ne vjerujemo deklaraciji nego šalici. Testirat ćemo miris, okus, aftertaste, osjećaj u grlu i želucu, ali i vrlo bitnu stvar, iskustvo pakiranja jer čaj počinje prije prve kapi. Kutija, moram priznati, izgleda dosta dobro, čak iznenađujuće seksi u odnosu na većinu čajeva na polici. Otvaranje je zamišljeno kao mali ritual. Prvo se povlači donja traka koja se istrgne i tek onda se kutija može otvoriti. Ideja je fora, ali izvedba baš i nije. Gornji dio bi trebao pucati točno po liniji, no u praksi u jednom trenutku pukne krivo i raspadne se. Znači, mehanizam je dizajnerski zanimljiv, ali realno ne radi kako treba. Vjerojatno zbog lošeg materijala kutije. Unutra su pojedinačne vrećice u paketićima. Držač vrećice integriran je u omot tako da se otrgnu samo rubovi, što je opet dobra ideja, ali u praksi ili spadne držač sa uzice ili se pokida dio paketa. Dakle, dobar koncept, ali izvedba lila. Sastav ovog čaja je rojbos, komorač, listovi kupine, menta, kamilica, list slatke kupine, cimet i verbena. Ovo je zapravo funkcionalan blend, kombinacija za želudac, grlo i smirenje. Komorač pomaže probavi, može pomoći ženama kod menstrualnih tegoba, krvotoka i imuniteta. Ali pazite, ako ste alergični na mrkvu ili celer, mogući su svrbež i osip. Rojbos sadrži sastojke koji smanjuju upale i daje minerale. Potencijalno je koristan kod dugog sjedenja i kostiju. A šta mi IT-evci radimo nego dugo sjedimo, tipkamo, gejmamo i tako dalje. Menta pomaže dišnim putevima i probavi, ali osobe sa gerbom i žučnim kamencima trebaju paziti jer menta može zapravo pogoršati to stanje. Kamilica smiruje živčani sustav i nesanicu, ali efekt je slabašan jer je ima samo 7% u blendu. Verbena, još poznata kao ljekoviti sporiš, tradicionalno se koristi za živce i ženske tegobe, potiče znojenje kod gripe i djeluje kao blagi antidepresiv. I za kraj imamo list kupine koji djeluje na crijeva i usnu šupljinu, a cimet pomaže metabolizmu i kontroli šećera. U većim količinama cimet može opteretiti jetru, srećom količina njega u čaju je mala, gotovo neprimjetna. Kad je čaj vruć, najprije ćete osjetiti rojbos pomiješan s mentom, prilično ugodnog i dobrog mirisa. Kad je čaj vruć, prvo dolazi rojbos pomiješan s mentom koji daju prilično dobar miris. Odmah zatim pojavljuje se miris kao da ste otvorili teglicu meda. Znate, onako jako slatkast. Miris se jako dugo zadržava u nosu što mu daje iznimno fino djelovanje. Kad se čaj hladi, postaje onako lagan, sladak i ugodan. Mlaki čaj ima blag okus mente i prirodnu slatkoću rojbosa koja dominira. Cimet je tu vrlo tanak, samo lagana nota, verbena daje malo kiselosti. Kamilica daje smirujući osjećaj i čaj ne pada teško na želudac. Vrlo je lagan. Aftertaste je blago sladak uz minimalnu kiselost, vjerojatno zbog listova kupine i cimeta. U grlu nema nikakvog pečenja ni stezanja. Kada grgljate ovaj čaj, on je prilično ugodan, ne iritira i pomaže očistiti višak sluzi, a okus onog meda koji smo spominjali je sve prisutan. Napravili smo i kratki test utjecaja na vrijeme reakcije poslije pijenja ovog čaja. No zaključak je da zapravo ovaj čaj nema nikakav utjecaj. Definitivno ćemo ovo ponoviti sa velebitskim čajem kasnije, koji je djelovao kao da diže iz mrtvih, no za sada ćemo to ostaviti po strani za neki budući video. Ovo je prije svega funkcionalan čaj. Nije intenzivan ni voćni, nego pitak, mekan i smirujući. Vrlo dobar svakodnevni čaj ili post-meal čaj, posebno za one koji žele nešto blago i umirujuće.
I to je to za ovu epizodu Čaj Reviewa. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Bok!